Dobro veče, dragi pratioci i ljubitelji istorije srpskog srednjeg veka. Večeras čitamo odlomak iz knjige arheologa Marka Aleksića Odisejevom stazom. Nakon bitke, Stefan je nameravao da se što pre vrati u Srbiju, ali je dobio poziv da poseti Carigrad. Njegovo držanje u bitci brzo se pročulo i, kako kaže Konstantin filozof, o veličini njegove pobede svi su pričali i bila je čuvena. Avgusta meseca on je već bio u Carigradu, a za njim su stigli njegov brat Vuk, kao i Đurađ Branković, dok je Grgur ostao u Tamerlanovom zarobljeništvu. U gradu na Bosforu Stefan je primljen sa najvećim počastima i tu mu je dodeljena titula despota. Bilo je to najviše vizantijsko zvanje posle carskog i najveća počast koju je neki stranac mogao da dobije. Za vreme Stefanovog boravka u Carigradu povela se priča o njegovoj ženidbi, nekom bliskom srodnicom vizantijske carske porodice. A razgovor se nekako kreta u pravcu jedne od ćerki gospodara ostrva Lesbosa, Franceska Gatiluzija. Međutim, Stefanovo približavanje Vizantiji značilo je da napušta vazalni odnos prema Turskoj, što je bila prilika za Đurđa Brankovića da uz njenu pomoć pokuša da se domogne vlasti u Srbiji. U trenutku kada se njegov stari brat još uvek nalazio u mongolskom zarobljeništvu, u koje je dospao za vreme bitke kod Angore, Đurađ je osetio da mu nove okolnosti pružaju mogućnost da obnovi planove svog oca. Uviđajući to, Stefanovi domaćini su zatvorili Brankovića, zadržavajući ga tako u Carigradu, dok se Lazarevići bezbedno ne vrate kući i ne učvrste svoju vlast. Za to vreme, u Srbiji, ne znajući za sukob između svojih sinova, zabrinute majke kneginja Milica i Mara Branković zajednički su molili Dubrovčane da pošalju na istok neki brod koji bi potražio njihovu decu. Oni su želeli da im izađu u susret, ali su tražili makar približno obaveštenja gde se oni nalaze kako bi znali u kom pravcu da upute brod. Za to vreme Tamerlanovi odredi nesmetano su plenili po Maloj Aziji. Turski emir iz istočne Anadolije, koji su tek nedavno priznali osmansku vlast, sada su se ponovo osamostalili, a u opštem metežu najstariji Bajazitov sin Sulejman zaputio se u evropski deo zemlje kako bi se učvrstio na vlasti. U okolnostima opšteg nepoverenja, vesti o Stefanovom prihvatanju najvišeg vizantijskog dostojanstva izazvale su sumnju i ogorčenje Turaka. Jedan odred srpske vojske, koji se preko Carigrada vraćao kući iz bitke, ubrzo, pošto je stupio na evropsko tlo, upao je u zasedu. Turski zapovednik Saradža sačekao ih je u Černomenskom lugu, nedaleko od Jedrena, i većinu pobio. Zbog toga su u Carigradu za Lazareviće pripremili galije kojima je trebalo bezbedno da stignu do obala Zete. Na brodove su se ukrcali Stefan, Vuk i 260 odabranih vitezova, kao i njihovi bojni konji. Put preko mora najpre ih je vodio do ostrva Lesbosa, koje je bilo u vlasti rođaka vizantijskog cara Franceska Gatiluzija. Ta dženovljarska plemićka porodica već decenijama je vladala ostrvom, koje je bilo važno uporište hrišćana u ovom delu Mediterana. Gospodar Lesbosa srdačno je ugostio Stefana i njegovu pratnju, ukazujući im veliku čast i ispunjavajući svaku njihovu želju. Međutim, na ostrvu je slavnog ratnika čekala jedna sasvim drugačija vrsta životnog izazova od onih s kojima se do tada suočio. Stefanov domaćin imao nekoliko ćerki, među njima i Jelenu, koju je ponudio svom gostu za ženu. Njih dvoje su se tom prilikom prvi put sreli i upoznali, a po svemu sudeći ona je bila još veoma mlada, pošto je ovom prilikom obavljena samo veritba, dok je brak sklopljen tek nekoliko godina kasnije. U međuvremenu, u Carigradu je Đurađ Branković uspeo da se oslobodi zarobljeništva i s mesta je pošao novom sultanu Sulejmanu, tražeći od njega vojsku s kojom bi pre Lazarevića stigao u Srbiju i preuzeo vlast u zemlji. Jako mu je Stefan samo 2 meseca pre toga spasao život. Sulejmanu je ipak odgovarala međusobna borba u Srbiji, koja je sa Lazarevićima i onako već pošla putem ponovog osamostaljenja. Zato je Bajazitov sin dao Đurđu svoje odrede, sa kojima se ovaj kopnom uputio
u Srbiju. Ne znajući još uvek za ove događaje, Lazarevići su posle prijatnog boravka na Lesbosu nastavili svoje putovanje. Posle duge plovidbe Egejskim i Jonskim morem, najzad su uplovili u vode Jadrana. Tako su Stefan i njegovi vitezovi prošli sličnim putem kao i Odisej, slavni antički junak koji se sa svojim ratnicima takođe brodom vraćao kući iz rata u Maloj Aziji. Posle dugog putovanja na kome su obišli mnoge obale i ostrva gde su doživeli brojne avanture. Zanimljivo je da je Stefanov brod na svom putu od Carigrada do Lesbosa morao preći kraj brega Hisarlika na maloazijskoj obali, na kome su se nalazili ostaci drevnog grada Troje, po čijim zidinama su ratovali Odisej, Ahil i drugi helenski junaci, a put ih je vodio i kraj obala Odisejeve otadžbine, ostrva Itake. Ali, kao što je Odiseja na Itaci čekala izdaja i borba da povrati svoj presto, tako je i Stefana u domovini tek očekivala bitka da odbrani nasleđe Lazarevića. Kako su se galije sa srpskim vitezovima konačno približile našoj obali, Dubrovčani koji su se već bili raspitali saznali da Stefan i Vuk dolaze brodom, očekivali su ih u svom gradu. Međutim, Lazarevići su dobili vesti o Đurđevom bekstvu, pa su promenili plan i pristali u Ulcinju. Tu ih je sačekala njihova sestra Jelena sa svojim mužem Đurđem Stracimirovićem Balšićem, gospodarom Zete. Jelena je bila tek koju godinu starija od braće, a napustila je porodični dom i udala se za Đurđa Balšića u vreme dok im je još otac bio živ. Za to vreme Đurađ Branković je sa svojim i turskim odredima već bio stigao u Srbiju i zaposeo puteve kojim su iz Zete vodili na Kosovo. U razgovoru sa sestrom i Zetom, Stefan i Vuk su doznali detalje i o tome su poslali glasnika u Kruševac da javi njihovoj majci da su srećno stigli, ali da im pošalje vojsku. Đurađ Balšić je svojim šuracima stavio na raspolaganje svoje pomoćne trupe, a kneginja Milica je takođe poslala neke odrede u Zetu kao pomoć svojim sinovima. Krajem oktobra Lazarevići su krenuli iz Bara, najpre preko Skadra i dalje zaobilaznim putevima u pravcu manastira Žiče, dok su Branković i Turci očekivali na glavnim drumovima. Dve vojske su se ipak morale sresti, a to se desilo nedaleko od manastira Gračanice na Kosovu, na mestu zvanom Tripolje. Tu je 21. novembra došlo do bitke koja je odlučivala kome će pripasti vlast u Srbiji. Do tada se glas o junaštvu Stefana Lazarevića i njegovih oklopnika već raširio, pa je bilo malo onih kojima je bilo svejedno da im stanu na megdan. Jedan od retkih koji to ipak smeo i mogao bio je Đurać, iako je lično video šta je sve bio u stanju da učini njegov ujak na bojnom polju, želja da preuzme vlast i proslavi porodicu koju je još otac usadio bila jača od bilo kakvog straha. Uostalom, već mnogo puta je gledao smrti u oči i znao je koliko i sam vredi u borbi. Stefan je svoju vojsku podelio na dva dela, od kojih je suprotno očekivanjima onaj veći sa glavninom vitezova predvodio Vuk u oklopu i sa šlemom na glavi, dok je manjim delom vojske komandovao Stefan. Sa druge strane, Đurađe je sa svojim oklopnicima otišao tamo gde je bila glavnina vojske Lazarevića i gde se očekivalo da će biti i sam Stefan. Dok su na drugi deo bojišta otišle čete koje su pretežno činili Turci. Kada su vojske bile raspoređene, Stefan je prvi preuzeo napad i pokazao se neprijatelju u čijim redovima se, kako je zabeležio Konstantin Filozof, čulo: "Gledajte, gledajte Lazarevog sina." Posle tih reči dadoše se u bekstvo. Iako sa malobrojnim snagama, Stefan je odneo potpunu pobedu, u čemu mu je pomogao i vlastelin Uglješa Vlatković, koji je trebalo da se bori na strani Turaka, ali je najpre otkrio njihove planove, a zatim i sam prešao kod Stefana. Turcima je to bilo sasvim dovoljno, a kako kaže hroničar, od tada Stefan beše za njih strah i trepet. Međutim, kada se nakon pobede uputio na drugi deo bojišta, kraj puta je naišao na brata i svega 20 oklopnika koji su preživjeli borbu sa Đurđem i njegovim vitezovima.
Tako je ishod bitke kod Tripolja bio neodlučan, ali su Lazarevići ipak uspeli da se probiju do utvrđenog grada Novog Brda, čime je njihov cilj bio ostvaren. Međutim, u Novom Brdu je bila svađa između braće, jer je Stefan prekorevao Vuka zbog lošeg vođenja bitke i gubitka najboljih vitezova. Uprkos tome što je verovatno imao pravo, slično kao sa Grgurom i Đurđem Brankovićem, pokazalo se da nije umeo da odabere trenutak i način da raspravi osetljiva pitanja, pa čak i sa rođenim bratom. Svakako da je tome doprinelo sve ono što je doživeo proteklih nekoliko meseci, od odlaska na daleko i neizvesno putovanje, preko učešća u velikoj bitci u kojoj je sam ubio dosta ljudi. Zatim izuzetne slave koju je zaslužio, dugog putovanja preko mora, veritbe susreta sa sestrom Jelenom i njenim mužem, pa sve do povratka u Srbiju i bitke koja se odigrala nedaleko od mesta gde je njegov otac izgubio život. Ali većinu toga doživao i Vuk, a okolnost da mu je brat poverio komandu nad glavninom vojske otkriva da se i on dokazao u Angorskoj bitci. Tokom svađe u Novom Brdu Vuk je od brata zatražio jedan deo države za sebe, na što je smatrao da ima pravo, ali mu je Stefan to nije dozvolio, a kasni događaj pokazaće da je upravo ovo bila jabuka razdora među braćom.